ወንጀላችንን አላህ ያራግፍልን። ያ ረበል ዓለሚን ያ ረበል ዓለሚን ኢንሻአላህ በጀነት አላህ ያገናኝ። አላህ በጀነት ያገናኝ። እዚህ ዞር በሉና ህይወት ወንድማችሁን ማለት ነው ግራ ቀኝ ማለት ነው። ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ ያ አላህ ያ አላህ ያ አላህ ይሄን የተወደደ ይሄን ማሻአላህ እንዲህ ውድድ ያደረግናችሁን ተቀባዮቻችንን እንግዳዎቻችንን አላህ አሳፍርብን። አላህ አሳፍርብን። አላህ አሳፍርብን። ያ አላህ እጃችንን ዘርግተን ማለት ነው እንዲህ ብለን አንጣ። አሁን ደግሞ ያ አላህ በሉ ወደ አላህ ዘርጉት። እንደ ወደ አላህ ዘርጉ እጃችሁን። ረህመት ይቀበል እጃችሁ ረህመት ይቀበል። እጃችሁ በረካን ይቀበል። እጃችሁ በረካን ይቀበል። አላህ የረዘመ እድሜ ይስጣችሁ። የረዘመ እድሜ አላህ ይስጣችሁ። የሰፋ ሪዝቅን አላህ ይስጣችሁ። ሳሊህ ልጆችን አላህ ይስጣችሁ። ሳሊህ ልጆችን አላህ ይስጣችሁ። ያ ረበል ዓለሚን ለኸይር ነገር አላህ ያግራችሁ። ለኸይር ነገር አላህ ያግራችሁ። ለኸይር ነገር አላህ ያግራችሁ። ስራችሁን አላህ ያሳምረው። ስራችሁን አላህ ያሳምረው። መልካም ስራችሁን አላህ አፋፍቶ እጥፍ ድርብ አድርጎ በኸይር መዝገባችሁ ላይ አላህ ያሰፍረው። ኪታባችሁን በቀኝ አላህ ያርገው። ስታዩት እዩልኝ አንብቡልኝ የምንል አላህ ያርገን። ሃኡሙ ቅረኡ ኪታቢያ አሳፋሪውን አላህ ሰርዞ መልካሙን አላህ እጥፍ ድርብ አድርጎ የማያሳፍር ኪታብ በቀኝ እጃችን አላህ ይስጠን። በቀኝ እጃችን አላህ ይስጠን። በቀኝ እጃችን አላህ ይስጠን። ስለ ዲኑ ተቆርቁረናል። ስለ ዲኑ ተጨንቀናል። ጭንቀታችንን አላህ ያንሳው። ጭንቀታችንን አላህ ያንሳው። አቦ እናንተ ሰዎች የዓለም ሙስሊም ተምሳሌ የጥሩ ተምሳሌ አላህ ያርጋችሁ። ፕሮግራሙ ታስቦ በሳውዲ ታስቧል። ፕሮግራሙ ሊካሄድ በአሜሪካ ታስቧል። ፕሮግራሙ በካናዳ ታስቧል። ፕሮግራሙ በዱባይ ታስቧል። ፕሮግራሙ በአውሮፓ አገሮች ታሰበና ከማን ጀመረ ሲባል ሳውዝ አፍሪካ ተባለ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አገሩ ይመቻች፣ አገሩ ይመቻች። ሐፊዙን አላህ ያድላችሁ። ተገደለን አያሰማን። አላህ በጥበቃው ስር ያውላችሁ። ከፊት ከኋላችሁ፣ ከቀኝ ከግራችሁ፣ ከላይ ከበላያችሁ አላህ ይጠብቃችሁ። ልጆቻችሁን አላህ ጆሮ የሚያስደነግጥን ዜና አላህ ያዝልን። ጆሮ የሚያስደነግጥን ዜና አላህ ያዝልን። ስናየው የማይደላንን ነገር አላህ ያዝልን። ያ ረበል ዓለሚን ያ ረበል ዓለሚን ያ ረበል ዓለሚን اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ابسط رزقنا. اللهم أصلح أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا. اللهم أرنا عمارة الدين وخراب دولة الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتم مرادنا. اللهم أتم مرادنا. اللهم أتم مرادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا الدنيا بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين. اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم ثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويمن كتابنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمدا. اللهم شفع فينا نبيك محمدا واجعلنا ممن يشرب من حوضه ولا يظلم بعده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجمعنا
في دار كرامتك في جناتك جنات النعيم. اللهم اكتبنا في عبادك الصالحين. نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا إلهنا يا خالقنا يا خالقنا يا ولي أمورنا فاستجب لنا دعاءنا. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. يا خالقنا فاستجب دعاءنا فاستجب دعاءنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني عفوا الله الإسلام خادم وجه كان الدعاء كله بلنا